Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, nangrugi man ti panagkakampanya. Makarengreng man ang dagiti aglabas at tao. Naku namon, mare. Makarengreng nga talaga. Kaasi tayo mat ang nagbalay dito'y igid ti kalsada. Ay, wan nga rod, mare. Nagpipigsa ti music dagiti aglabas alugan. Ay, wan gayam. Ibutos mo ka din ni Cardo kas board member? Ha? Ay, anya aga pumot nga ibutos ko kat no nagalas ti ugali na. Kunakong kat. Kunak no maisa ka mat a supporter na. Ew! Never kunak manan. Sipot pa'y kat amu tayon ti kinaalas ti ugali na. Iso apulos ajak ibutos. I said never, never! Isun samat ti ikam kampanya ni Sunya, mare. Aywan, mare. Iso nga agpaiso ti ikam kampanya na. Iso ti manok na gaputan nagpadada iti ugali. Anya? Nasaya at nagranata, mare. Yes, kumare. Anya day jay? Kwa, adala ko matikayat ko nga ibagakan ka. Importante. Pang-aasim ko mamo ta ibutos tayo ni Cardo kas board member dito ili tayo. Anya? Day talahang ti ibagam kanyak, mare? Day ta ti kunam nga importante? Ha? Kwa, wan ko mare. Importante mat day ta saan aya? Hay, sika talaga. Kunaklakit din no niya tinapatag nga ibagbagam. Day tamot lagayam. Ha? I'm sorry to say, jak kayat nga ibutos ni Cardo kas board member. Ha! Amok ngamin ti ugali na day kat. Kan may sa, ammo ti tattao dito'y lugar tayo, ti kinakurakot na. Anya? Iso apasensyakan at talagawan, jak kayat nga ibutos ni Cardo, mare. Ibutos mo lataan o kayat mo. Nawatam! Pay sir-sirpi magayam, salbak ka. Sino man ti pagungong tam? Kasangsangpat mo, tuman na butob kamay. Dayjay man nga, Alexa. Ayaw pay sir-sirpi na agayam. Anya, apay anak ko namday ta? Taimbagakan ko na nga ibutos na ni Cardo kas board member. Nung sa balikit ni Tinsong bat na. Anya? Agasam man. Sangon-sango, imbaga na kanyak asaan na kano akayat ni Cardo nga ibutos kas board member. Kaputan nagaras kano ti ugali na. Kana ko na hanapay ang ni Cardo kano kat am mo dito'y lugar tayo ako rakot. Oo na yan. Yag, dahito ti pagungong tam. No para kan ka kat basit aba nagdayjay nga inaramid na kanyak. Shock, saan? Very, very big deal. Ay, diyak amugan ka, Sonya. I-unfriend ko man kiti iti Facebook. Ti awanan bain. Awan gayam ko, awan lang. Ay, sana all happy. Makapaalak at talaga day jason niya. Ha? Tapay magmare. Agasam man, tain-unfriend nak iti Facebook. Anya? Tapay nga eh. Ang mga nadamat basol mo kun na. Ay na, anya kumangay ti basol ko kinkwana. Nagsabat kami lang idinaminsan. Imbaga na kanyak nga ibutos ko kano ni Carlo kas board member. Ngam imbagak ajak kayat. Kasta unay matten tirurod na kanyakon. Tiawanan baen. Anya? Ay una yan? Ay nawaw.
Kunamla no awan masapul na kanyak intundum tangtal daw. Anya launay aya day ta politiko. Das apang i-unfriendan na iti tao. Anya kay nga rod, bayamon kasjay mat kababa, ti pan nakaawat na. Ay na, unay day jayan asunya. Kapulaang iti politiko, kat iyan friend na nagiti tataw iti Facebook. Wan nga rod na, aslasan nga pampanunot. Ay, saan akasla? Talaga kidi saan nga pampanunot? Sa bagay matkit di Mga bakman, wano maabak ti tao nga ikam kampanya na itaan nagrugi ti panagkakampanya. Saan nga iso ti bangtad iti kananan daw, iti inal daw, kuna manan. Day tangarod na. No ikampanya na ni Cardo, kunamla no ni Cardo ti mangtad iti kanan na iti inal daw. Ay, para makita na yun day jason niya. Makapakatawa, makapaasar. Diktaran ng tumat nga mindag iti tattao. Adamat panunot tayo no asino ti kayat tayo nga ibutos. Ay na yan. Oh, Marison niya, si Kamat Gayam, nagadumat at tarpulinday taimat mo. Ha? Ayun, Mare. Inakman agipalkat iti tarpulin ni Cardo, ili. Ay, kasta aya. Oon, Gayam. Pangaasiyo kumamot Ibutos tayo ni Cardo kas board member. Nagagat kan mapangnamnamaan ni Cardo, Mare. Kumpara iti taduma ditang agnayangay kas board member. Asla di may sa akaaruba tayo dita. Ay, awan mo, tinararamidan na dito ili tayo. Ay, ne, apay ngay Mare. Kastamat tanti magbagam. Katpod no, Mare. Iso apa nga asim ibutos tayo ni Cardo. Pakibagamutan iti asawam, kan kinikatugangam. Kan amin nga agbut-butos iti pamilyayo. Pasensya kan Mare. Jak kayat nga ibutos ni Cardo. Ngamin, idi unapay laeng, amumin ti ugali na. Nagalas, kan kurakot. Idi damo asimerk iti politika, madamdamag anagtaod iti kwarta ti gobyerno, yaing gatang na itilugan na. Aniya? Idi naadaanan itilugan, kunamlano asino akabaknangan dito'y lugar tayo. Naglastog pa yan. Kan, ngimato ti tayab na, agraman isbuna. Aniya? Iso pasensya kan ako Mare. Jak kayat nga ibutos ni Cardo. Period. Pagkan ano kuma, dagiti ko kumari akas kada kayo. Salbag kayo kitdi Ay. Nagawad ka man nga akong ungatson niya. Apay mo rin Kanayon mo ito nakasta. Kung kalagawid ka, agong ungat ka. Sumanao kang agmay-maysa. Nagpudot man ti ulok iti dayjay ajen. Awanan pa Anya? Awan pa tinasaya at kay bagana mo. Apay man rin Nagsimple ti imbagak kan kuana. Kunakla nga ibutos tayo ni Cardo kas board member. Ngam nagadokit din alinaw-lawat na. Salbag kide. Anya? Awan pa sirsirbi na mo't ako Mare. Unay kan bakit? Apay nga minadiktaram ida nga ibutos da ni Cardo. At damotin ka dakwada. No kayat daw no saan? Ay saan? No day da kayat. Saan kumakas jet isong bat da kanyak? Ay naman kiti di cellphone ko. I-unfriend ko man iti Facebook. Makaparurod. Ay saan lang nga unfriend? Block it din Amo ngay Mare. Itay bigat nagriingak. Kunak nga i-message ko ni Sonia iti messenger. Tagurderak ko maitila ko na adikat. Ngam, tsakmatan may message. Ha? Ni, taapay nga Mare. Kat no imblock nak iti Facebook. Agraman iti messenger. Anya? In-block na ka? Ay, nawaw. Ay nawaw talaga Mare. Gapulang iti nakunakken ko na ajak kayat nga ibutos di tao nga ikam kampanya na. Narurud magkanya kon. Ay, una yan, apa nagpanpanunot? Wan nga rod Mare. Nga mala, bayamon. In-unfriend na. Sika, in-block na kamat. Kitaan tantuman no awan to ti masapul na kadata ako Mari na. Talaga napatpatag ti politiko para kinkwana.
saan lang mo't gayam? At kayo kin Alexa, ti in-unfriend kin in-block na iti Facebook, pagay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Uray mo't gayam ni Subeng, in-block na kano iti Facebook. Anya? Hey, kin saan lang nga ita? Uray ni Kulasa ang asawa ni pare Romeo. Kasta ka mo't lang ti inaramid na. Ay, una yun na Sonya dayjay. Diyak amo no anya klase apa nagpampanunot yadakan kwa na. Ala baybayan nyo lata. Kunamla no awan kasapulan nanto no dumanon ti aldaw. Awan asiguro, ta sinigurado na mo't ang mga abak dya kandidato ng ikam kampanya na. Mga bak manuan no maabak, saan nga iso ti makatulong ken kwa na iti amin abanag? Ay nawaw. Damag ko nga do kanutiin nan friend mo kan imblock mo iti Facebook ako kumarim Sonya. Ha? Ayun, anana. Pudno day ta. Saan ko nga ilibak? Ha? Ay, jak laki ti pagtatakunan ti kukumari akas kadakwada. Awan kumarek, awan laeng. Anya? Ay nagungag kamutan. Basit laba, nagtikid-kid daw kadakwada. Ti panangibutos da kini Cardo, kas board member. Ang pasig mo't nonsense ti sungsungbat da, imblock ko na. Ay unay kanson niya. Saan kumamata kastaa? Sa bali man ti ibutos da, kan sa bali magkengka. Ang tali na adlat ta kumamat at ipanagkukumari yaw. Ay, saan na? Saan nga agbalin kanyak ti kasta? Kas itinakunak, awan ti kumarek, awan laeng, period. Anya? Manulang aldaw, panagbubutusan, mare. Wan nga rod mare. Sapay la kumata saan ang mapagasatan dagiti naglaing agdadal iti pada da atao. Tapno lang isuda ti agbalin ang nasayaat. Wan nga rod Barang no mga bakdya kandidato nga ikam kampanya ni Sonya. Tapno awan ti ibagbagana. Ahaw, patsyamad no mga bakday jay, awan lat amukon. Ha? Ni Cardaw, mga bakas board member, ay pakawanam. Anya? Nasayaat no ada sa nga pulo at tao ang mangibutos kenkwana. Ay nawaw. Basta siya, uray siguro bayadan nak iti ribo-ribo. Never kung ay butos kunak manan. Nay, abay, ang kasta ti panagkatawag si ka Alexa. Ha? Taapay. Kaya't kung arot yan katawa. Ibagamlaang ano siya tikat katawaam. Agkat katawa ka, gaputa na abak ni Cardo, kas board member, kas kakade. Na, assuming ka mata talaga si Kasunya. Kaputagkat katawa, isuntikat katawa. Apaisan ay mabalin ang naragsakaklaan. Anya? Gamala adakin ka no panunutom asikatikat katawa. Panunutom lata. Ay nawa. Ay, yung baglangan tanangabak di kandidato nga imbutos ko. Anya? Ay, dita ka man lang. Ay, kasanungatan ni Sonya itaan na abak ni Cardaw nga ikam kampanya na. Ay nanana, sigurado sakit tinakam na dayja itatanalpasan ti panagbubutos. Ay, una! Ad-ada agumura kada kayo ako kumari na ta saan yung amin nga imbutos ni Cardaw. Pagan anumi ngamin nga ibutos ti kurakot akaskin kwa na? Hay, itatanaabak di manok na para makita man. Ay, una! Kitaan kayaw no awam mo lati masapul na kada kayaw ako kumari na. No adda masapul na nana, mapan ka ni Cardo a kandidato na anaabak kay nawaw. Anya? No nangal-alaan na ngamin ititurad ti pakinakam na at tumaray akas board member. Tao nga wan sir-serbina, agserbikit din kunaw dito'y ilay. Uray awan kunak manan, ay nawaw. Sika gayam, Sonya. Anya Kwa, sa anak ang gumatang nana. Ha?
Umayak ko maumutang iti bagasyo. Uray 2 kilo la kuma. Anya, umutang ka. Apay, awan bagas ni Cardo aya. Ha? Iso kuma, ti mapan mo pagutangan saan kit di asyak. Ay, pasensya ka na. Adalakok abagas. Ngam, saan ka pa'y apautangan? Kapurpurchis ko nga minday jay. Madimat numabusatan iti utang. Alamutan anana. Maasi kayo kumamot kada kami. Awan isaang ko apang rabyan me. Anya? Ay, saan? Saan nga agpautang ko naktumag? Natangkan saan? Ano samlangan ti mapan bumulod ka dagiti kukumaray, bareng ada bagas da. Nakaskas na man nga imay ka dito'y balay mi itaaro mabiin, mare. Ha? Uwan mare? Anya nga iti masapul mo. Di mo kunaan nga umay ka pa'y lahang agkampanya kanalpas lang arudan ti panagbubutos. Naabak pa'y ni Cardo anapan mo ingkam kampanya. Anya? Iso lang amin dayta kat ti amok arantam kada kami. Saan mare? Saan ako umay agkampanya? Umayak la ko mabumulod iti bagasyo. Uray di isaang milaang ita. Anya? Awang bagasyo. Apay adito'y ka nga imay ngay. Apay asaan nga ijayan ni Cardo. Iso kumaa ti pagdawatam iti bagas. Ingkam kampanya mga rod. Anya? Iso pa iti makagapon apay nga in-unfriend kan in-block na kami iti Facebook. Ha? Ammo mare, saan nga amin asumrek dita panunot mo kat aramidam? Nang runa no saan anasayaat? Iti kas di ngay naramid mo, impakita kan impariknam nga iti kaano man, awan masapul mo kada kami. Sa ita, agbulod ka iti bagas? Kwa? Pakawanan na kumakumare. Amok ang naglablabosak iti dayjay nga inaramid ko. Amok ang nagbiddutak. Ay, kasta ka de. Ay, kat nasayaat Ang no kasta akundi amiris ka. Saan ka lata apabuludan iti bagas abulbuludam? Ingka ijayan ni Cardo. Ay, nawaw. Di mo laksiden dagiti gagayem mo gapulaeng iti politiko. Ngamin, ang mga no si kantumet ti agkasapulan inton dumteng ti aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.